you so much. Welcome. Ready? Yay! Congrats! Thank you. Pausap na si Madam Karen Tol. Tol. Kasi lang, abas. Abas, ma'am. Ma'am Karen, okay ra ka? Yes, we okay rin kayo. Palahira Jaypee, dala yung camera ba? Abas. Ay. Laoy. Venezuela. Venezuela Street. Stress-stress naman Jaypee yung Sa Australia. Naman, ay, char! Char. Natag smart. Naki-spark. Abas. Hindi isa. Look on noise. Hindi mo na yung ganahan. Uy. Yung pinababa eh. Naman ninyo. Labit ko ha. Yung umay pa si Jaypee ba, no? Ano si Jaypee ba? Nabusog mo sa liga. Idol, di ata ka. Alas ito ka. Di bang di ako sa pagkitsuran. Para din na, yung bridesmaid. Sure na. Thank you. Sige, Besh. Kira ka? Brush na? Isa lang ka, Juan. Ano na lang, Besh? Wala bang? Ano lang, sige. Ma'am, ano ka may share direct yun? No, this one. Ayan. Ayaw, di na, pwede ka. Ay, mamon si Juan. Kasi yung mga bridesmaid, ayaw sa pasudla. Para na kayo reaction ko, sulbitan nila. Anong pakita na sa first bride, bro? O, ayaw pasudli. Ay, na, ayaw pasudli. Wala pasudli ng bridesmaid. Nani lang sa anak. Kaya para ma-shock sila. Ang saan transform mo. Na, kanya lang kami siya. Close eyes. Ano mo? Sige, katawa-tawa ka na. Smile. Yeah. Hold lang. Then, eye to eye kang GP. Hold lang. Go, Ma'am Van. So from here? Siya si Charlie. Si Jal Films, Idol. And si Mar. Ay, vlog. Oo. And ito yung assigned coordinator sa bride. Si Aida yun sa vlog. Hi, Mark. Pinafierce Ang sa? Sige, try sana. And so this is Ching. Say hi, Ching B. Hi! Maldita si Ching. Maldita si Ching sa persona. Here you go. Okay, then. 2, 1, go. Pas pa. Full turn ka man. Sige, try na to. Dua ka tuyok mo. Kana. 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 Tawa po doon. Okay, ready? Oh, then smile kita guys. Ready and 1, 2, 3, go. Okay, that's it. Isa lagi mo. Ay, nagkalat ano dole gitsela. Sige din, sige. Yan, good. Dole, gamay lang dole ha. Okay guys, ready and smile. Look here, smile.
Yan, one more. 3, 2, 1. Ma'am, anak kagamay ka. Cute. Yan, thank you. Ready and smile. And group hug, closer, closer, group hug. And look at the beautiful bride. Nantawang bride, nantawang bride. Smile, very good. Yan, other side lang tanong po ma'am. Other side, look at your ano. Lahat ang nakikita niyo. Ma'am, makeup pa sila? Sila kagbulat, ma'am. Lagay ko siya bulad dahil. Go say hi, bride. Hi! Yeah. Going kami sa venue. Okay. Excited or Super excited. Nicole baan ka wala? Gamay na lang kaya nagtuon na bang konsa. Ay, may exam? Ay, exam. How to study ko dili ka makulbaan. Perfect. Hello. Ay! Malipay ko kaya makakita na po ko sa akong mga loved ones nga maka-attend to me. Ito may mastorya ni ma'am na sa pila ka cancel ang wedding and then karon kay mahitabo na jud. Sa duha ka postponement nga mga dates, wala ko nga dili pa gyud the right time. But now is the right time na God has given for me, for us to celebrate this day. Oh, That's all. thank you. So, short message na mo kay sir? Be prepared and enjoy, and I love you so much. Mahilap Tawag na. ka to pa? Ano ay bot-bot? More than this world to me. I wouldn't trade you